je ndakuzi kuri piano byari narabonye warantayemwo link ku ndirimbo yo gusohora amen yame ijya ndirimbo yakorera mu ndirimbo novuga yuko nakubonye nka Israël Mbonyi niko no bivuga kubera ebana ahantu wari uri stage wari uri ko byaboneka ko atari stage nyene isanzwe ni stage ikomeye mugabo niwe muhanzi bifuza gukorana nawe indirimbo ariko kwifuza Mbonyi nabandi okay umuhanzi nifuza gukorana nawe indirimbo ntawe utokwifuza Mbonyi ntawe utokwifuza umuririmbyi ugezweho ari ku mwanya ari nyine agezweho ngo Mbonyi ugezweho nta wundi ndu okay kugira urukundo abacuranzi benshi bakunda uzuba utarukundo bafise kuri abacuranzi kuwije no curanga nawe gacuranga ariko ntitwemerane kumwe tukajyana urarenze ariko ataha akaguponda ngari ibintu atakoze fresh ngari kubikora ariko dukundana tugira urukundo mugabo bafise urukundo rimwe barahara si bose ariko abacuranzi bose ariko tugira urukundo tezanye imbere dushigikirane tuzogera kure kubera ko nje nakoranye na bene wacu cyane nibo twagendana nibo nshuti mfise benshi barabacuranze none bagacuranga nkumva naje ibintu bakora kuko nje ntobikora ariko kubera ko ntari bwabimenye nkabyifuza ariko nyine naje kugira amahirwe ndabimenya umunsi wa mbere bamba ndabibuka ari kuwa 4 bakwizera ati bana bwo tugira umva kwishengero tugira kirte yo kuwa 2 ya jeunesse kuwa 4 ni rwaje na adoration y'ishengero nyine y'abantu bose na dimanche none sasa bampa kuwa 4 okay ndani ku munsi nabanturangangwe ngahusha amatusha ya piano kubera ubwo nizo nari nzi byose bikaba bigenda nikindi kintu ngo hari uduteme nyine mufise nyine umva umuntu agerageje kumva muko muravugana aca gutora direct kutu yahomba kako kutu urumva twibyaho rero cyenda kubaza nko kwibyahe wote umva nkubuje ku cyo kibazo ndakubaje cyo kimba je nshavuga ati nko kubini ibyahe mugabo ucuvuga kutuwe sigurira gutese numva niko twisana ururimi rwacu nyine tuvuga aho ujya muvuga ati ngo hewe ntuzi cyane kirundi wewe muntu uhara bino cyane wasetse uko umubwira ngo uko mutera ubwoba kubera yuko abantu wibaze kuza posta video ikarabwa nk'ibihumbi 2 by'abantu ariko ugasanga abone ntibaduga ni kubera iki babwire bakunze ba step media ora video gukora subscribe si ikintu kigusaba amamega nakantu gusugira uko wa mwanya uha video n'ugufyonda gusa bikaba bigiyeho none we mukunze wa step media genda uklike subscribe ugire comment ugire share okay ugire na like rero si ibintu bigusaba umwanya munini n'imisegonda singira n'imisegonda ntikwira Mathies ego mugende mukore kabisa subscribe mashigikire nabantu babakora neza babateza impano z'abantu imbere wozoreka gushikira abantu nawe udashikira abandi ngo bigende gute ujya zabanga ico udashaka ko bagukorera ntukagikorera abandi yego niba ushaka gutera imbere teza imbere abandi nimba rero ushaka gutera inyuma apana kucyumubwira ngo ateze inyuma n'abandi ariko niba ushaka gutera imbere teza imbere abandi niba ushaka gutera inyuma nawe cegera gute ariko ndabizi ko mwazumvise media tuyishigikire cyane dukore subscribe kabisa tubashigikire ebana ku rwego rwo hejuru ariko tutibagiye mu nsure nanje kuri NTEZE pianiste ebana mugende mugire subscribe comment Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabaramukije cyane ngenda bifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu.
nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kinyamakuru ni Step Media, kuri microphone Coxkiller aka Gasore Kishima, behind camera muramuzi ni Fabel Burundi. Ndazi benshi muri mwebwe muri fuza homone hari ikiganiro twakoranye nzomubazanira. So my people, ladies and gentlemen, nkuko mubizi atamwebwe natwe duhari kugira ngo tubazanire aho makuru mashashe ngire mzuka mu yaronka. Kanda subscribe, radio kanda subscribe cugira nashira kugira ngo na mugenzi wawe n'abavukanye bose bashikirwa ku makuru mashasha zo kwakora kuri Step Media Network. Na ukomeye na utameze neza aho uri mu bitaro, wibuke yuko Imana irakubona. Yesu ari kumwe nawe ku bantu bakijira, ku bantu baba bizima nawe tuvuga yuko Muhammad iko pamoja na nyinyi. So guys, ladies and gentlemen, ndazi meshi muri mwebwe muko muri mvira eske Kagasore Kishima kari mu biki. Uno musi nabazaniye umutumira dasanzwe n'umusore akiri muto akerebutse muri byose na hose, afite ubwiza butangaje. Ebanaye guys, muraza kuryoherwa cyane, afite impano, niyo mpamvu nashoboye kumubarondera kugira ngo tushobore kuyaga byinshi nawe atubwiye kubijanye n'ivyarimo. Je ndamuzi kubwa piano mugajyanza mbona dutayemo music ni muririmbyi, byose turaza kubishikako atubwire byinshi mu vyarimo no mu vyakora. Reka tubanze tumwikaze. Kiri gute msasa? Fresh kabisa. Umeze neza? Amahoro. Cyane. Abantu tubabare ko ikona twaguteye kuri muri kano gatondo. Aya ni bisanzwe. Bisanzwe. Ku bantu batakuzi we kwaradukurikirana. Je ndakuzi. Ku bantu batakuzi we kwaradukurikirana. Ku mazina mu mitwe bande. Okay, murakoze. Amazina y'wanje niswe n'abavyeyi banje. Ni Nitezeho Moise. Nitezeho Moise. Ariko benshi bazi kuri Nteze. Nteze. Niryo rizwi cyane. Okay, naje ndakuzi kuri Nteze kwa na YouTube yawe. Nasanze yanditse ko Nteze Pianiste. Yes. Ndashaka kwanza kumenya watubwiye amazina y'wawe, usanzwe uri umuntu akora iki mu buzima busanzwe? Okay, mu buzima busanzwe ndo umuntu usanzwe. Korera Imana. Arikirenza. Ukorera Imana tu. Uri umuntu asanzwe nta mpano ufite? Okay, impano ndaririmba, ndacuranga mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana. Ningerageje kumva ingene uvuga. Numva yuko utari umurundi. Kubera iki? Oya arukundo uvuga nk'abanyarwanda, ti kubera iki? Numva ingene wakavuze sico kimwe nk'abandi. Okay. Okay, njye ndi umukongomani. Umukongomani. Yes. Umukongomani azi Kirundi. Umukongomani azi Kirundi. Cyane. Ryari igitumana nakurondeye. Uri umuntu uvuga yuko ubwa ndakuzi kuri umucuranzi wa piano, siko? Ndashaka kumenya piano wabitanguye gute? Okay. Piano. Piano burya sindokera kuri piano. Ariko piano nayitanguye 2023. 2023 niho natanguye kwiga. Uvuze neza ibintu bya piano. Yego. Niho natanguye kwiga piano. Nari mbikunda ariko nkiri muto. Nari mbikunda mu ishuri ugasanga intebe niga ko mwazo kubizi. Mu ishuri wasanga meze ugasanga ko muracokoza meze ku mwishuri. Urumva nabikunze nkiri muto kera nk'ikigaza primaire ugasanga mu ishuri nuko nari meze. N'abanyeshuri duhuye twiganye kera muri primaire secondaire nico kintu bari banzi winja piano. Ibintu bya piano kwanza batanga kubyinjiramo neza na neza. Ko urumva yuko wabitanga nko gufina mu ishuri ni ibintu wakuze wumva biri muri wewe byo kuvuza piano. Bo wabyinjiyemo gute rero neza na neza utangura kuronka connection zo. Okay. Kuntu nje zagenze nibaza ko ari Imana nyine ubugiye cy'umuntu kigeze aho gisubiza inyuma. Jewe intuze y'igisirima nako injana ncuranga cyane n'igisirima nico namenyekanye. Style y'igisirimba abantu nibaza ko bakizi igisirimba nyine mwishengero. Nivyo namenyekanyeho kurusha ibindi. Umva igisirimba ukuntu natanguye kwiga nyine kubera ko nari mbikunda. Kubera ko mu bwoko bw'iwacu sinzi kubaza abanyamurenge. Mu bwoko bw'iwacu cyane nivyo bintu tuzwiho. Ibintu by'igisirimba murakoresha inguvu kaka. Je muranda butu video ushize kuri stat. Bwo murataruka nizige energy muzikora. Murasimba nkavuga ati uriya imbaraga z'Imana zagufashe nta kitokora. Ntora ntibirashika nk'ubu kwa muranda kumva muri kuri stage. Ntibirashika ho ugasanga umuntu aratswe kugwa ku wundi. Je muranda hari umuntu araba kuri stage agatarukira nko muba. Muri mwuka wera zo nibaye. Ega dusirimba n'ubwenge. Sirimba n'ubwenge ukonye wisanga mu bantu. Uzi ko simvye uzi ko usimvye natari abantu. Aho simba nyine nawe usinze gusimbye ku bantu nta ngo washizemo. Oya ushobora gusanga bibaye par accident.
sangura tsita ibaho accident ibaho sinyansi kibaho ariko ni gake bizo. Okay. Ndashaka kwanza kumenya inspiration zo kuvuza piano wazikuye. Zuzikura he inspiration zo kuvuza piano? Kubera ko nje nakoranye na bene wacu cyane nibo twagendana nibo nshuti mfise. Benshi barabacuranzi. None bagacuranga nkumva naje ibintu wakora kuko nje ntobikora. Ariko kubera ko ntari bwabimenye nkabyifuza. Ariko nyine naje kugira amahirwe ndabimenya. Hari umucuranzi yacuranga sinzi ko mwe ndamumenya yitwa Beya. Dr. Beya. Ukunda kumwita ngo ni Dr. Beya ariko yitwa Gasore Blaise. Dr. Beya ni izina bamwise mu gitaramo nyine dutaramye kubera gucuranga. Ryavuye muri ibyo bintu nyine bagizina bamwakira. Kubera ko gucuranga nyine abantu bakanezerwa. Mwe muntu kabisa wagaze ucuranga nkumva naje sinzi ko mbaye. Niguzaye bavuga ati zo gutaruka ugasanga naje natarutse. Ugasanga naje ibintu biri kurakuzamo uterawe. Niyo mpamvu rero naje ibi by'igisirima nabikunze cyane kubera we. Kandi biranampira ugasanga abantu nyine barankunze kubera ico byo ngivyo. Ariko cyane Beya. Ariko ntibagiye umuntu wanyigishije. Umuntu wanyigishije yitwa Benjamin. Basengana ku ishengero n'umucuranzi mwiza ukomeye cyane. Yicisha bugufi cyane. Okay. Cyane. Biramaze gushikaho bakagwa piano ukavuza piano mu rushengero bakakwizera ati turavuza no munsi. Ego cyane. Umunsi wa mbere wo bakwizera bakaguha piano uvuze mu rushengero nk'umuntu ariko araririmba kujya kunywa mu rushengero. Niki kintu cyakugoye ko uri impande y'abantu amasoni ushaka kugira ubwoba. Umunsi wa mbere ndabibuka ari kuwa kane bakwizera ati bana bwo kugira umva ku ishengero tugira kirte yo kuwa kabiri ya jeunesse. Kuwa kane ni waje na grâce ishengero nyine y'abantu bose na dimanche none sasa bamba kuwa kane. Okay. Dani ku munsi nabanturanga hamwe ngahusha matusha ya piano kubera ubwoba. Nizo nari nzi byose bikaba bigenda aho gukirawe nyene. Piano je nico kintu ca mbere nabonye gisa nk'ikintu kigoye ko yagifise amatushe menshi. Ndashaka kumenya ingene uzimetriza ukavuga ati akavuga ko son y'ubu ifise mu mutwe. Ufise son ushaka kuvuza ufise instrumental ushaka gutanga. Ubimenya gute ko murabibosa yewe bora. Okay, piano ko wiga piano niko wiga kujya wiga mu ishuri. Ukavuga ati ikintu basi nk'igiharuro. Ukabati ikiharuro bakagwigaruro bakaguha n'inyishu. Ukabati demontre uburyo utori no nyishu. Sivyo? Ndiko ndakubona. Na piano rero niko imeze. Piano wobo na mengira goye. Kakujibona cyagero kiragoye ntaco noshobora. Ariko bakikwigisha ukabona uragikoze uragitora. Kasanga byo byoroshe. Ni bya bintu fati yo kumbe nuko nahora mbibona biroroshe. Rero na piano kwibona bwa mbere. Ese none ndahera ngaha. Ni gute? Ariko iyo batanga kubigusigurira bakabikwereka. Kujya nta bintu mwize mu ishuri ngo dore mi fa la si ibintu nk'ibyo. Mwaravyize bigenda niyo piano. Nero nabutyo uri kuri ziya tushi nawe dore mi fa sol si ibintu nk'ibyo. Buri none muri note yose ni umva do ni note. Do na re ni note. Nyine ibumva piano igira amanote do re mi fa sol la si do. Do umva ni do nyine. Urazo do re mi fa sol la si. Umva ni amanote ya piano. Manaka yo ngaho yazi manaka baca bakwigisha uburyo rero bicuranga kuri piano. Bakafate do ni re ni fa dièse umva ni nyinshi. Hari zimwe zigira ama dièse nyine. Piano kwe piano. Muri giharuro mu yandi majambo. Ariko barabikwigisha wabimenya rero sasa. Kumbe za bintu naho navuga ngo biragoye. Nuko bimenya. Jengerageje no kwiravuga ati ibi bintu bisaba ubwenge bwinshi. Je ndakuzi kuri piano. Byari narabonye warantayemwo link ku ndirimbo iheruka gusohora. Amen ijya ndirimbo yakorera mu ndirimbo uvuga yuko nakubonye nka Israël Mbonyi niko no bivuga kubera ahantu wari uri stage wari uri ko byaboneka ko atari stage nyene isanzwe ni stage ikomeye mugabo ngaca ndaba umuntu agatumbi twiganye abanye kujya stage ni intambwe ikomeye cyane siko mugabo ndifuza kwanza kumenya ibintu by'imiziki nabyo byaje gute. Buriya piano nyimenye cyo bundi kandi nasi ndayimenya neza. Piano sindayimenya neza ariko dukenzi basi turamfasha ariko piano ni ejo bundi sindagira ngo burambe mvuga ati ngo
ubona ukora ikintu gikomeye cyane ariko nibwo abona tugirirwa n'Imana ugasanga umuntu aramenyekanye akantu gato yakoze ugasanga uramenyekanye ariko ibintu zo kuririmba zo kuririmba umva twe uburyo iwacu mu bwoko bwacu twakuze tuvukira mu mashengero dukorera mu mashengero ugasanga nyine mana kenshi ukuntu zo kuririmba byaje nk'ibiwacu nakunda kuririmba cyane nkiri muto kabisa nakunda kuririmba ariko kubera ko akundi ko kuba ahantu katerambere rihaba tumenye ko ufite iyo mpano ntugira abantu bakuba hafi hagati yabo ufite impano yo kuririmba jya ahantu runaka kugira ngo baguteze imbere umva nkabikunda n'abantu bakuze bimuhira bari banze akavuga ati wa mwana wawe ngo wageze uririmba kera ari nko par exemple yagiye mu nka yagiye he ariko jewe sinzishiremo yuko nzi kuririmba wanabimbwira ko nzi kuririmba ntumva kuranshinyagurira ukuntu uyu muntu karambira nabi nzi kuririmba je ko nashobora kuririmba mu bantu gutya ariko bigenda biduga bikura sasa rero tuja muri korali nyine korali no tujino niyo nyine abantu batwisha kuririmba kumva wewe ufite impano kuririmba ariko babimbwira nkumva jewe tayo kumva umenye ibyo yo karakubwira wowe ubikora nko gufina mugabo barabona yuko ibo bakabona kazoza keza ariko jewe bana shimaje nakunda n'umupira kurusha ibintu zo kuririmba ugasanga nibera mu bintu by'umupira warawe mu football kera naratize baje kupostia baje kupostia kenje nakina 4-5 4 warira mose tuvuge ko ari Pike mbwa yaramwanga Pike yo muri Barca watubwiye uko byatanguye abantu bariko barabikubwira bya musique ko ubishoboye siko ndashaka kumenya ngerageje kora kuri rya ndirimbo yiwawe icyumbiro cyo gukora indirimbo rero uri wenyene uvuga ati i projet ngira ndayikora ndi jenyene cavuye okay uravye neza rya ndirimbo ntabwo nayikoze ndi jenyene okay nije waba hanini haboneka mwowe wayiteye abantu bakayitira ko ari ku giti cyanje ariko yari nka korali iyo ni korali yitwa Maserafi kwaya n'abakeneye kuraba ibikorwa dukora baje kuri Maserafi kwaya ni naho iriko kwa narabye kuri YouTube ya Nteze Pianiste nta nigeze mbona ko hariko ubuvideo bwawe uri kuravuza piano bagende kuri korali Maserafi Gerzo Desame barayibona iyo ndirimbo nihiri ariko ntabwo ndari nje ndagera kuririmba guti cyanje nje ngiye gusoza wowe wabaye umuntu afata refre gusa nandi ibintu byo gushiramo nimvuga yuko niko tubyita mu gistari ngo mistari okay reka mbigusigurira ibyo bintu uburyo njewe bimeze nje ndirimba muri korali iyo bavuze ngo umuhanzi ku giti ciwe par exemple nko bya kwambuye mbonye n'umuhanzi ku giti ciwe ntabwo aririmba muri korali undi no kubwira ni aba gente basi nka Bruce Melody umuririmbyi ku giti ciyo bafizo n'abahanzi ku biti byabo sivyo rero njewe je ndirimba muri korali ni groupe y'abantu benshi bakavuga ati weje niyo wozotera indirimbo muri uzofata refrain ni wozo iyobora yose guhera ku ntango kugera ku ntuze guhereza ariko ira ndirimbo nje wayiteye twari dufite live recording muri CLM hari n'izindi nyinshi muzogenda mubona indirimbo nziza cyane ariko igikorwa cyo kuririmba guti cyane ko ndabitekereza ariko ntibiraza kubiri kuburi mitari tuguterere munterere tura Imana izobikora simwamuse ni Nteze Pianiste ku rubuga rwe rwa YouTube ni Nteze Pianiste akunda gushaka ko utuvideo twiwe twa umbeko tuderutse kubona upostinga kuri ibintu bya piano uriya iragoye ibiko nyene icyambere n'umwanya ikindi basanga nyine ibikoresho sinabonye bijye bintu bifitiye impano ni wabiheba ngo mama ngo sinzi urashobora kuri mu bindi bikwinjiritse muganda abona bijye bintu bya piano bifitiye impano kabisa kuriya piano ni nini piano ndimo ibone kuriya ngo biriya ngo birangozoguka biriya kwanza piano zo kuryosha amarangamutima y'abantu ariko muziki nyawo umuntu uri ucuranga ikintu uwo muha kuri piano akagicuranga nk'ubu Nteze Pianiste nk'ubu uranose opportunity yo guhura n'umukuru w'igihugu ni keke ni umusaba
bashikaza titeguye. Oya bibaye parazari ni ibintu utateguye bibaye nyene bwamba uri kurarengana umukuru w'u Rwarenganya nakubwiye ati ndagukeneye wowe cyo tuvugana umbwira icifuzo cyo niki kintu wamubwiye namubwira iyo ni chance abantu benshi tuba twifuza guhura naye mugana aho burishitse urayironsa urakibutse iyo chagere andere ibindi icyo kibazo mbaje kiba kigoye ushaka kumbwira ati jewe ndi umuntu munyemano nkora ibi insha kunterere ibintu nk'ibyo nkaje ico mpuza nawe sinobuze ndamubwira ku bijanye naye nibyo nkora namubwira ati je ndakeneye ibi byuma ndakeneye ibi nibi wewe nkiye kintu wamuze cyangwa byose urabifise ndabifise yo sinabona ndakora urakibuze okay president twamusaba byinshi kandi ko ndabona icyo notora musiki ikindi ngasanga nicyo nkeneye kurusha ikindi for example nk'uno musaba kamera aba ntamusaba microphone oya urumva kamera ahubwo umusabye netse ko ya micro kamera ashobora kuzanira micro gute kamera ni igikoresho novuga yuko kiranazimbye kirakoteshwa kiragize iki muga micro nazo barabwiye zo kuzanira kamera ka saha kwe ko kamera iranazimbye aho novuga yuko no gushigikira kora ubutoye neza nteze pianiste ndashaka kwanza kumenya niye tandukaniro riri hagati yo gucuranga piano n'ibindi bicuraranze ibi piano gitari cyangwa ingoma iki uburyo bimeze ni ibintu bigenda byuzuzanya kubera yuko muri piano harimo ibintu byinshi muri piano harimo n'ingoma kubita zijya ngoma mu kubita kucyara muri piano ziba zirimo ijya gitari solo muri piano irimo ariko kubera ko biba bihari nabyo manake ni ibintu bigenda byuzuzanya ufite nk'igikorwa mugiye gucuranga hari abacuranzi ba solo ab'ingoma ba guitar base ntibo bicurangira rimwe muri piano imwe ariko muri piano hakubiyemo ibintu byinshi okay niwe muhanzi bifuza gukorana nawe indirimbo ariho ndakwifuza Mbonyi n'abandi okay umuhanzi nifuza gukorana nawe indirimbo aho tokwifuza Mbonyi aho tokwifuza umuririmbyi ugezweho ari ku mwanya ari nyine agezweho ngo Mbonyi ugezweho nta wundi ndu okay mwamwumvise ni Nteze pianiste umusore akiri muto nabibabwiye akirebutse muri byose na hose Nteze pianiste tugira ko dusozera kandi twamenya kandi manje gushimira kubwo kuma ikiganiro siko tugira ko dusozera nirihe jambo ubwira nk'abandi bacuraranzi bagenzi baba bavuza piano ura abacuranzi benshi bakunda Ezo ndarukundo bafise kuri abacuranzi kuwije no curanga nawe gacuranga ariko ntitwemerane turi kumwe tukajyana urarenze ariko ataha akaguponda ngari ibintu atakoze fresh ngari kubikora ariko dukundane ngira urukundo mugabo bafise urukundo rimwe barahara si bose ariko abacuranzi bose ariko tugira urukundo tezanye imbere dushigikirane tuzogera kure ya mwamwumvise ni Nteze pianiste arababwiye abacuraranzi bagenzi biwiwe mugira urukundo Nteze pianiste nko ku muntu nawe bayifuza kumenya piano akaba gukeneye umwigishemo nka bikeya yo kuronka gute noneho nabonye bangize ikintu gikomeye gucuranga kuri jewe nakuzikora piano kandi cyangwa kwerana ndakunda gukurikirana YouTube yawe ufise ama video ashika nka 8 guco uri kuragira ibintu bya piano ukuravuza piano siko mugabo nagerageje kurava ndiko ndanakumviriza urafise impano kandi ndabona urafise n'impano yo gushobora kubyigisha abandi niyo mpamvu icyo kibazo ndakikubajije umuntu yoba yifuza kumenya nka piano cyangwa n'utumwe ubuzi yoba yifuza yuko nawe tumupartajamo yo kuronka gute muri dukenzi nje sinokubesha ngufite ngo ubumenyi bwinshi muri piano so nwange kukubesha ariko dukenzi nyine tujya dukenzi wenda aricyo no gufasha ariko piano ikintu kinini twene kwiga piano amashuri yigisha piano vraiment neza niyo wagiye kuri base yo hasi ukumenga ukura bikubura ko wagiye kuyiga piano okay jewe niko akundi nakubwiye ko nakuze mbikunda ngira amahirwe mpura n'umuntu wo bimfasha nawe yawe mahirwe yabaye ayo mahirwe Ucyo nizo sino bibashe
je kuntu nize niko akunda uvuga ati kanano nige nubwo ntazo nzoshobora ndagenda ndiga utwo duke twa base nyine muvuga ati ejo unkenera ngo ngufasha ahantu no bikora ariko ndacyari mwana abantu bari hasi gutya nije wa mbere bari hasi ariko bavuga ati ngo namaza ngutange ngukwigisha igisirimba igisirimba ni ibintu wiga warizibindi ari igisirimba hari ibintu murakwiye kwiga igisirimba zya dance mbona mega nayo nozishobora dance no nyine bakubita amakiribite iyo ni igisirimba oya si igisirimba biratandukanye kuriya hari abantu bagira ibintu bagira ngo ari mu mubiri ariko barakina mu ishengero ariko bigize ubunyine wavunika ko rutaba urabyumva ega ni ikintu utegura kwanza muri wewe sino bintu utegura ni ibintu usanga byashitse nkiyo twadusenga hakaba umucuranzi ugahura n'umucuranzi mwiza nko nabwiye bitwa Beya n'abandi benshi bacuranzi bakunzwe bari hano hanze uriyumvamo gutamba utari bifisemo gahunda ko ingene acuraranga harige bigufata kumva amaguru abayise elastic bumva woguruka niyo mpamvu nakubwiye ati bikora mu mubiri nkabijya dukora wovunika uzora bigize kabiri iminota 2 gutanga guhemagirika wapfuye ariko bijya n'isazi 2 zoshiramo amubyina mutaro ni so niyo mpamvu rero biriya ni ibintu bifasha mu materaniro umva twebwe ni ibintu byatwakuze tubona mu materaniro mu bwoko bwacu b'abanyamurenge igisirimba namva ni natwe twanakizanye ubwoko bwacu igisirimba none kibigisirimba nyine ngusanga abacuranzi benshi nibyo bakunda kubera ko bibaha izina ikindi naco birafasha amateraniro niyo mpamvu rero ntabwo ari ikintu bavuga ngo twigishe igisirimba nongeye kukwigisha ubundi genda umuntu ukeneye kumenya piano ni umuziki nyine umuziki mwiza acuranga ibintu byiza nyine bisoundinga mu matwi ntabwo kwigisha igisirimba ni nka beat izindi zikorwa nyine ariko ni cyiza niba ukintu nkunda igisirimba tubahuye rwanda ari ikintu kimwe nkunda kuri mwebwe bakongomani niko no bivuga ari ukuntu twe tuvuga ati hari ukuntu muri mvuga hari ukuntu abakandi yo mukavuze mu makarangyohera hari ukuntu n'ikindi kintu ngo hari uduteme nyine mufise nyine umva umuntu agerageje kumva muko muravugana aca gutora direct kutu yahomba kako kutu urumva twibyaho rero ngece ndakubaza nko kwibyahe wote umva nk'ubuje ku ico kibazo ndakubaje icyo kimba je nshavuga ati nko kwini ibyahe mugabo ucuvuga kutuwe sigurira gutese numva niko twisana ururimi rwacu nyine tuvuga aho ujya muvuga ati ngo hewe ntuzi cyane kirundi mu Kongomani muco muvuga gute hewe ntuzi hewe ntuzi twakivuga gutese niko umvise nka ariko bro je basibirangiye niwe ndavugana n'umuntu w'umukongomani kweli ati merci sana kubwo kumikiganiro tubwira ko dusozera ramutsa abakunzi reba Step ngoramutsa basezere abakunzi ba Step Media wongera ubabwira n'akajambo kwa kagutekeye mwumva ka message ushaka gutanga wewe umuntu uhara bino cyane wasetse ukuntu ubwirime ngo uko mutera ubwoba oya kubera yuko abantu wibaze ko uzuposta video ikarabwa nk'ibihumbi 2 z'abantu ariko ugasanga abone ntibaduga ni kubera iki babwire bakunze ba Step Media ora video gukora subscribe si ikintu kigusaba amamega nakano gusugira uko wa mwanya uha video n'ugusonda gusa bikaba bigiyeho none we mukunze wa Step Media genda ukirike subscribe ugire comment ugire share ugire na like rero si ibintu bigusaba umwanya munini ni segonda singira n'imisegonda ntikwira Mathies ego mugende mukore kabisa subscribe mumashigikire n'abantu baba bakora neza baba bateza impano z'abantu imbere rero mubashigikire ejo nejo wundi nawe uzoza ngaha cyangwa ejo wundi nawe ufite ikindi gikorwa ukeneye ko tugushigikira none wozoreka gushigikira abantu nawe udashigikira abandi ngo bigende gute ujya zarango icyo
ico udashaka ko bagukorera ntukagikorere abandi. Yego. Niba ushaka gutera imbere, teza imbere abandi. Nimba rero ushaka gutera inyuma, apana kucyumva ngo ateze inyuma n'abandi. Ariko niba ushaka gutera imbere teza imbere abandi. Niba ushaka gutera inyuma nawe cyangwa ariko ndabizi ko mwazumvise. Media tuyishigikire cyane. Dukore subscribe kabisa tubashigikire. Ebana ku rwego rwo hejuru. Ku rwego rwo hejuru. Yeah. Ariko tutibagiye mu nsure nanje kuri NTEZE pianiste. Ebana mugende mugire subscribe comment. Ikindi kintu ndabasaba akazovuza piano nabi mumubwire ati aho hantu urabuhakosoye natwe bwe nawe babwiye muzuze muratubwira ati ebana bro ati turakeneye umuntu ati ikintu ntitwagikunze tuzogikosora ku bwanyu dukorera mwebwe n'abandi bantu dukorera. Guys, ladies and gentlemen, mudukurikirana mufata akanya kanyu ko kudukurikirana kuri Step Made. Ebana uri mu bihugu bitandukanye, uri Australia, Canada, mbona ndabibona ama commentaire vraiment no kuri kw'Imana ndabona nk'abo je vraiment barandyohera n'abantu mutwereka urukundo muratwitangira. Ari ikintu kimwe no kubwira utaragira subscribe ubone video byacu kazirengagiza. Ebana si ikintu kigoye nakantu koroshe utagikunze uratubwira ikintu dukosora tukayikosora. Duhari ku bwanyu guys, duhari ku bwanyu no kubwa benshi kugira ngo tubakize igicumuro. Ico ni igicumuro bamukoze mwase kugira subscribe. So merci sana, Imana ibampere umugisa. Ciao ciao.